Nana Merita Jiw Akaboa the third. Papa Onyami Inshiramo no ekese. Mama nchia me kuro mu hene. Me pom esamankes me pom. Nana me chiawo. Kuro mani nyina me chiawo bibia. Aha aya TV. Na TV so dia na no kure kruche ne yebeka. Ona pai adan ho ne yebedi nkomo na adan ho ne yebebupo. Na enam ye sintini. Odifo akwasi antwi. Mato nsa fere Onyame difo kese. Onyame difo kese a na me kan se enne tobo ase. Na mpra ho ase ne ti asema ye beka no na fa mu aba na aya na oman mu mpanifo ye mpanifo mu die so edu baabi no mo kwaje to a eto no mo de twi e na ekwaje na the high street ni so the highway ni so ye papa amwakwata yen futu samfo papa wo hwe yi sikasam so no boga na kohoma eye ya present ni nua papa yi ebe kan budget abribio kan budget a yesi portfolio na waka ni dedede ni dedede ene ya na da no be kan bia matrase adwen ho wonse na mesi aha mani no matrase adwen ho se papa yi osisi timamfo osisi e maame aberwafo no osisi ye nuanom anko school 7 wanko school taxes ye kwaje eto no eno ena okwagima ye papa okwagima papa bitia o jiw2 papa jiw2 na okasi ye eto ye die yi kwan ye mfa di to papa yi e beji to ye mfa nyu eto di yi kwan ni ye mfa di to okaya Gana ye he eno na papa amwakwata asa be chechire me ye na anu ye wo be chechire mu na ama nyama bebira ye twintwan bia na no eno di for me trans twi nyama bi se ebra ye papa no di o man so no won a wawu ko no bibia mu ye bia ye brofo kwesi broni be kan budgeta o kan kurom kasa arab ni be ye ne budgeta o kan arab kasa na Chinese force be yon budgeta o mo kacho chacho ya na iso mo kom budget Ghana for yentiase unko China be that China kasa na Ghana de be kan budget ani aka no brofo ye sika nzu enkotogo eno ena twetwema so ena mato nsa frɛ nyame di fo kase pa so man nso asofo ani se kabi MP chairman papa original kwasipuku chairman onyame chira wo se sofo ye hwemo nim ne yanka no kora nkyira mo ani nkyira me so me hwe wani me hwe BP ani maka no kora kyiro mara pai na ha ayi Attention TV na Attention TV ni dia me din chiakase ma break mama nyina emu ahemfo emu adifo emu asofo nyina ye din chiakase de mama ni America no se mama ko commercial break na me ba na me madam guest adi na nde empire ebetwa yankobra yakoya yaba aha ay Attention TV ay Queen Wasting ene so yase oboy achi dom me pacho ebia afi be kwa wieye ope se ukokoye onaduafie fo adoye ope se ukokoye nyanka ne awusia ekunafo me pacho fa Queen Wasting Foundation omonama no na ji adoye pon fremami wonene nkasa chense da wakoma so okoya me pacho or the cameras be di echi na ebe kosu bia open the live cra o me transmit it from the place to your doorsteps ema wo so wabeye mfasode na nyame ahwe no so e de chirawo papa yo de me pacho eye na yira na ye nyama de nti koso aye papa na fetie eye me ametiase me da asafo eye God's Revelation Ministry ano me wo Ablikuma William Street Agape Road no William Street me da safia no me pacho 31st watch night asem na me kai me to nsafrawo me se afi we no eya apere afi obi abepese obepere so be yie enu na di owuo bebrebe be den ebeba enu nti yarebon ye be sori ena me se onipa bia di kojan kojan 31st na fa kojan na no na me kire bia wonya o man ha da o ban me frɛ me
offer my telephone number. My telephone number is 0543 41 91 60. 0543 41 91 60. The next line is 0553 30. Sorry, 0553 40 40 62. Framing. Now framing me patch 31st me person beba. Now me say you need introduction. Assembly said that's what you need introduction. You need introduction of the kingdom of God. You need somebody to introduce you to the kingdom of God. So being introduced you to the kingdom of God, Papa. Near one him you be our sabede. Ebeken. It is abri. Me guest no. My castle bredo. As if Papa Cracasal for guest and brother castle now Makata like a kind of na me father. Sabri Papa Prophet 90 Mount Akwaba. Major so Chairman. Chairman Bakupe. If you had a boko. Christo da Roma. Yeshia che. Me that's it. But why are the Nyame Ashira? Shaka say koma wankasa. Nyame Ashira so. Kwa wi ase no. Panyefo bebi se nyofu duapa no na ye den na piano. Ti se ofu duapa so dia Bible say bisa. Ele ba ma. Ti wa bisa na Nyame so dia mo. Se na me ba ya me hwe machines no workers e wa ha ye nika ye nije ti Nyame Ashira. Anya easy. Sika go from nyazi obi enimo ofisi bi e normal ba o bo se nye normal e say authority sir authority we say normal oh me ko kasi ko preach na ni pa ba oboa ko try na hwe o preach aba won say hona ba say kusko bede o bede o ba wi meko o pe bi secret di kura hona ba say o ba turn professional ka mun be say Allah wa kuba ma me fa nchi aka say ko ma na sante hine to de bia ya me ye no ya na me fa chia to so me no ko ma police panyi ko fi boachi thank you na me sa chia ko fata motos ono ma me fu pere kwa brochire bai chia no bobo no na chia to so try to cry ko ma me am director Al Wahab Mustafa ono no ma ono otete me ono ma me hu de wi ene ni panyifo e de akasa ti Nyame nshira enkomo bibia etiefo ahwefo Nyame kam nyina mo e fa me prophet Benjamin na yawo osotetu AK prophet na me dasafo a ne dindi yo abaye prayer ministry ano mesume wa agbaje na abrikoma haya ti Nyame shira mo so fo yenko yo prophet 99 chairman asemi twetwemaso na mame ente me ho ase eni nti na mato nsafra so wo de no kredie no kresafoa eda wakoma so ye papa eye ken oforiata wade na de srede ene ne back portfolio no afibia no otimi ba ebebo Ghana akohoma na sa akohoma ya ode bo Ghana yi prophet watinya kwa bedu ba bi se sese ndie obe sweepy baba manfo they say the taxes will be so strong to the extent say taxes a bit say you live in there they know you live in say about 1% na fei we abiding to me fa workers be two say o ko bank ra ko obi transfer ska na beto bank man kra also you live back taxes be ko ho na me twen ho amenti ase na 3 wo mo jisika na omo mfa brofo nkoje mo kwala fo mai ene ya ma mo gu connection ya dade yi omo ko jisika omo mfa brofo nkoje but ya papa be kan sika ya na wa kana trillion billions on kan si di pon num no pon sia ne pon ba kono papa nkan sa wo dwe ho a aban so ntumi mfa workers biem na mo taxes de ye bitia wo asanyame di fo wo mo si ye hwe o manim kan no korete wo asanyame di fo na pay e dey ni wa de system wow software entry no credit no credit kan na eyadin enipa na wo man no omunim no credit no ba won kan no but o kan no credit na sebi nipa bi wo no ma ono odidi a ono mu nkwan obekwasa oh that is true nipa bi wo odidi a ono mu nkwan wo kacha obekasa tia me ba wo pesa wo kase amakwata didi a wono mu nkwan wama MPP aban afrop 100% Jesus wama MPP government na kabia otisika ho de government na flop over 100% because the way trust the way GD the whole Ghana na do pen na obi agini di say oba ebe ye na unsusu se na nkasa
your man penny and intimate sharing and come I'm a quarter there. Second, your finance minister or bank, now they are doing insurance company. Until you know, say you can do the work. Tie. The panel do this obey my Jumano. Your body, your money, you do, but bought a buy anything, so I buy a flop. Tie. One, one of here, Jessica Samuso. Two, one of banks be brave. Ebinum a break it down, Mosikaka. Ebi me juma akem, ebi gufi, omunye juma nye. Eh? When you know, chino, wo skebe baby and nam wo bank and eba on my no. Hey, skebe baby on my number bia and now only bank mo and on the process mo and I'm only bank. I said eba on my Ghana mo. And I'm upon a common in that. Oh, percent that's all we sketch Ekufado. And no one percentage no G e so it will be make say bia na only o ma panyi na ye baako e bio o ma panyi bi oh yeah chi me o say empanifo no se be ka so mo no nkwan ene me bisa se ye papa mo akwanta na o pese o chenso o no mo nkwan ti no ma o ma na kodiji sa e bia no de dia o no mo nkwan de bi asema se ni pe bia o de dia no mo nkwan o da o so diaper Oda odwen. I know you. Oh, to be frank respect. What did you say? I'm a quarter. I'm a Akufo-Addo member form. 100%. So say NDP nipa ko oba no a big bro, big challenge at the man. On to me winning. O mama NDC green light go aso. Just say MPP to me winning. Be na bet me fa emfa. Because na you push you am say kan, they should almost break 8 but emfa. 8 no ntimi mbi opam ko to aduro ko hye obusa botomra emfa enti wo as a prophet then wo nyina so atumi ka say MPP ntimi win power bi. Ghana is a business country. One, oman ya the toman. Enam so oman ya the toman no. Enye say Ghana enye you. Ene me bio we na cho me etem si Ghana be ye. Eni nti na me so mato nsa afra so bra be bi etiefo ne adofo. Attention to from Ghana to wide world over the whole world. Amohwe. Because ye can remember oman more. Emma ye niema na ye before the adwen ye no. Ye fa ye djuma. Can you believe say budget omo ready? Na me tie say ye papa amakwata na me for that na say amakwata o say now no afiance na oman no ye ba be start say ye be yusu ya ye product o man no say fertilizer ye be ye fertilizer o man Ghana na me bisa say sebi me di do matemu ba sebi afiance na o ma da aso daipa afiance na o ma dwen o man no say say ye yusu o man nema wo ewo o man no mana ye wo Ghana me bo na wada afiance wada sorry ana say e bia na first na o ma da na wada yeah o say ite na afiance na o man nyane not sir all the why no mo wa himfa omada bisa say sika na e ba mo de ye den one ingo kokko ingo Malaysia fa be fa abe mi ensafu ko Malaysia ukwa kede esuom odan asaman e fa ne say fosu omo ye enwo factory wo ho na so ye kra ingo fi Malaysia ba Ghana ye kra beans e ba Ghana fertilizer ye kra ba Ghana indro ye di spray nwure enwo spray ngwa ya ekum ema farmers kra ema ngwa krapo ewu woni me say eba go for no say aduro no spray no ye to no 70 Ghana na ye kra ba wo but adentina say si afiance wo hunyansa say ye fertilizer no ye wo man Ghana Katanka Africa Star ye fertilizer oye nuro e do spray ngura enu kwa ni do no kwa ema asase no kwa no ense asase no ema ahode ba asase no papa ni me nyina mo ka hye enema amafodo madu ye wa magana se yenye so faso nyina mo ka hye na mo kra ne ma ne ba me ba ususu se eya bro na MPP aban edi eya bro ne beyi abro ne beyi pa because abro beyi sa beyi sa ta chire because we ye ku fodo di se oba Ghana de kebe ye huson na ususu se apostle engineer Kojo Safo emeritus ni nro na oye no enne se ma ne mass product papa ne betimi ama ye mass product
abani support no na do ne ba but more o de me ba abani betima ma no mass product se na wo kan ade ba ko e ha me wo Ghana me pese me bisa sese enne ususu se Ghana nkokrafo ne nkusu andi yeso one thing say ahenie di emfa akwala ene fa ho panyi but say panyi di e kana adwemu do ekọ akiri panyi wo tima bebre chen abrante edine be di ade enti na Rollins na ufi se ya papa Rollins ho behia Rollins who be here but ekufo the one sua Rollins but only Rollins na bu o man no na se na papa no ko bisa se ede no ko e ede no ko e thank you ekire be kan wasem Ediefo because ekufo the winning power no okoja adventure fi Rollins chen Ediefo aha ya TRACEY TV na aha so de when you come to the seat me do wala se obe feel hot no o se ekire e be ka ho asem na maybe said say esusu se mpedifo no that's what mine a prophet as a man of God we a prophet no o mine no ni nkokrafo no de so a che onyini said this is a high time you say man nkokrafo no kotena baby ni you see the young men na o mine to be calling him say enen nyina agina young man the young man na obeba no so no ehia for say ye be hia the young man bia ebia obetima tine party on be journey NDC na FPP oda say oye na dwemu okita business experience oda say obi okita business experience no obi okrania makọ okrania maba oda say obi obema oman no facility ana abrofo ka ne sen ya saase no enuaba na fimu ba no eso ebe so bo ma oman no yenya obi a wo sa ne de na Ghana ebe ko form Ghana be ye last 2 weeks na me share UTV abrantie bi emiso ko school wo Kwame Nkrumah University bla 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 or the plastic rubbers we mesel I say o kata lebo no so ma me anka pepe e say na ya advert okay or the plastic we rubbers we bi or the diesel or the diesel me na me ka chena rubbers we o we enu mu show mu a we ne be ka no na to atwene da bole mu egugu gate mu abrante de ye diesel abra Ghana fo na ye bon pa say ye banya oil ne akotu ye be diesel film petrol kerosene oil ahoro e benya film petrol nya benya film na obi di rubber wetimi ye diesel ya testo generator to me spark nati diesel 1 gallon you saying get it to 1 million plus eti aban no support abrante we na kasa robbers ye waste nyina 45 diesel e fa bo my Ghana mo say ofa ko food on one no mo ko test here yes e be gin 200 million o currency o abrante ko school that's ka okonya we abaye hia diesel ABP aban ni aban obetre konwa so a diesel board che petrol me pa cho so body mo aha ay attention TV so on boy YIADOM University Foundation ni dia na attention TV ni adoye ebraso so boabo na ugire yi na koye adoye na de manipa esre the tone suffer attention TV tone suffer so fu pia opese what advertise o program o church o ton ma upi attention TV ya kado se ombe mo wa nti sabri share screen na say telephone number ebi go fa no ma no na frɛ Moses screen bi twam no ma si twam ase a me pesa obefa na wa frɛ na order request the media school is already the forms are out try say wo obenya forms bi opeso we sua editing blogging we sua camera handle hosting and it make ka account me pa cho omode so baba attention TV na attention TV we have a heavy package you perceive we are singing now. Sabri, my son called prophet. No man could be a prophet, said Prof. Ghana, yeah, mamma, do one and uncle school. A school for the Omanson of Chronon Dawson. And I say, I didn't any year koji, Sikawa mamma in summer. Yet the tree and a koji. Then we be one contadia near the profo. At the answer. There may be a prophet.
na onchirase prof Chairman ya maame mu abemu bosomia ntutusudu a mfa se yemfa ka se eto a yechi ya maame mu omukwache omudi twi ene kwache maame because one go school nti ya ticket me say one city maame unyama auto one city two city ya ko jiska efi omo wia ni ye bebu sika no ho akonta asa ya kwache bo fro de be bo bra na ban ya ni ye de brofo abeka ya maame so no mu ye pon baako pon mienu sreko sre miensa adenti eye krono kwa so no monam gino mo da so a eju sa de no ana se sani aman foforo bete ye nka hu ye mobo no se Ghana de ya ohia man na wabo aye o kana se ohia man a na me ya de ho yawo because Yakopon boy we are singing bo bia krobia manager pade nyina wie no the Ghana is the country Yakopon man japade we are japade nyina bi na ye krono se nya krono a se na okay wan me na bo krono we anya panyifo ya na nya krono aka se na okay obi ba se tax ye beji a se na ye ka twi e na ye dije ye wie na ko boy ko to parliament na ko ka brofo na ya man figure bi a wo kwa figure no nti ase yes inflation na ya kan dollars crap e the amount inflation has moved to what does here yeah ma mean so inflation thank you na you say ya ready budget awie na say mo be ko bobo mo ko hwe say budget na di bam e ya na say nye ministers and MPs parliament for 133 efu play ko kata so mo ko ball nyasa ne wehin omo ko hwe ball mo de hwan sika o man sika na hwan sika ono baka say bi ono ne boto sika hwan boto sika 133 people and ko parliament e ko kata ono omo no mo guess ne ko mami misal ena me bisa se yese uba jimedi se esa himfu ne se di o man so adani yam for man ma himfu no mu ndi so ahimfofo no wo omo ton omo anu onyam e de ama politicians jina asema kan wo se ahimfo na ton anu onyam obi so opimso na na pia na se be buru se be nya do mani nsanwo obi ti se otumfo opimso oye dan ye koton anu onyam obi ti se togbe afedete oye dan koton anu onyam obi ti se na kwasi ata central region oye dan koton anu onyam so oye dan no ton anu onyam na se ye wo ha na togbe afedete eni am mpene enya no kora togbe afedete yesi deben sika bi bi rafini ni kro mbo ni bibi oko parliament na oko fia ye mo say 4 billion Ghana cedi e o kales o so onje togbe afedete so onye sa papa yi o ye credible den ye no waton woni onyam ti nipa bi say na esi ye o man Ghana no hye to no wuru because togbe gban mu nyina informa togbe afedete omru ba be ono be di ne ho so opemso kumase ono abedi ne ho so enkranfo hene ono abedi ne ho so na obi abɔ ne ho bra wo hia bibia akɔpa wade de abɛyɛ wonyini sɛ no bɛboa onim sɛ Ghana ekonya wo man Ghana ha ekɔ akyiripa no ɛyɛ mienu na sante hini ekonya
bi nso ye kan be gas Ghana de ye ni bi na wo de bi wo ye bega ya me hira mo o man no ma say na wie na so e den a ye be ni yie ya me ka mo nyina mo me phone number ni o hia me mi obetima fa me bibi a chew so bia free prophet now o fa me so me nka wa asam kire me 0249 050278 0249 050278 ya me hira o ya me ka o me bi wo bia bye Adolfo era was say aha attention TV macro bye bye